Mizoram Journal ngai thatu zongzong te chibai vek ule America Kuavadis ti thu pui manga Dr. PC Biaksiaman America ram politics thina le politics in hermek chungchanga jiak kan ngai thau don ani ngai thazui nga lang o United States President in thlanto zonga voter mi pui nga ber trama laka mi pui nei lo ber Biden a anti tling miau mai sia ni danga court ro relna nei thabera ngai ania ma se court zongzong in election thu boy om lo ang mai in an hol veka an Supreme Court chuan tolol ber point trama thu thlena piang chu moi khai zong reng lovin an hol fai leng tamai ani Congress a trama tana mirin omle Christian thaber turangai trama Vice President nge Mike Pence chuan nu chimi kong zo pui lovin mui chuk chur dunin nu kong a zo pui ta chiat na hlir a in thua tup tamai le bei seina nena kan lo thlir zong a tlor fai veka wangin heng chanchin ziak tu te zinga pakhat ke tangial po ado piangin min chir the to maya thenkatin dot thu soya min pu char boka an ti dike min lo pu zel mai te se a chan chu ni dang anga America zom le rin om kha ala ni don emo kan ti wangani American politics hi heti hian alo korapa an Supreme Court te me po heti taka suma thamlung oi mai thei kopa toile conscience thlabal to aniang ti kan lo rin phak lo wangani kan hriat chian tak nuwa America rama mithil theile house ut chuak tak tuna Biden a control tu te khu setanamal somna wanga hausa setana betu setani kan lo nia setana thun huaya omrak aru ka pol in zom khom khabal pol an lo direng ti kan hriat phak lo wanga nia keni ram kil khorami te chu soilo America mi puinol puite po khuan tuna khuan an lo har chuak ve tran chau mai junia chu setana mi je lo langsar tak mai chu Khavel puma United States Embassy building a pianga isua puan zar ni lo setana fakna mongko hol flak an zar phe vut tamai ni enge thil om zia ni ta le heng America ten omna tling khom ni danga kan la hu ngai reng lo hi pathianim kim chang taka Highland masaka du wang in ami than le riak thi Donald Trump atang ni na hi ason la set ani thei ome keini angin aman mo ve si lawa adang le achuan mihring thil ti theina a kanin ngana zong min phe thluk sak vek na chan hi in ngana tu dang engma kan nei to lo nuwa ama lalpan thil makna sa tak mangin chan chuana ro pui taka thok don ani ang chu baka Bible rin chana din America hi eng ti taka lo sop che to nge ania eng tianga din thale tur nge ti hi amiruat Donald Trump a hriat fe le zual theinan setana thun huaya omlo mi thale thalo a thliar masak tamek kani hi chu a chapa sumbol lo manga anti tlin Biden ale company hi eng ang taka kholonge an ni ti chu min nge in a mu ti du ani ang anti ti chuan lalpa mi ruat Donald Trump malak na pianga khovel ma a hian thiama chang thei don ani dik takin keini ring tu ten chaklo tak chunga tongtraya kan dil thei ayana sajoka thil ro pui thei tu lalpa pathian court ro pui a engkim om ta ni lalpa zo ka che to wangin ama be sein thamum takini chol ha dam tong u nangni putam pui ta na thokrim tu ta u ama thu po ni lo ama choi kang tu ut chuak khopa mi ho sa rual ho te agenda ti lotinan Biden a chuan office a lua kar ringot khan executive order somnga don lai a chua pup ani kha khang order te khan tuna a volet chan da thunga mitam takti boi tu an lo nia Republican state tamsok ta chuan Biden order te kha an state chunga zom an tum lowa ama an beile jok thungani Texas state Lone Star State an ti thin chuan Mexico ne na an in rina bang hung mek
Biden a orarin ati top chu zawm lovin bang hmung zo vek turin hma an la mek a chan chu ramri ong atangin dan lovin mi sang tel an lut rui tamaya tam tak chu drugs le mihring tawh ru tu te an nia lut ho zinga covid sivei za chuang an man chuang he nge mizo u nau te zinga Biden a tran tu ten an tran chan chu ama Biden a tha an tia an ngai nat wang ni lovin dan lova USA ram chunga lu dan an ngai tu awang ani ome Canada nena insum don ton na tur Keystone XL pipeline na choltir ani lungot chu Canada sarkar alung oilo baka Republican chau ni lo Democrat state mi pui then khat te po an lom chuang lo an mi le sa nuai tam tak te eizom na ati top ta ka wangin an tuar tlang vek mai sia oil man apung chho zel box inen engtin nge pu Biden a hian ati zel don tuna hian Biden a hian tar chak lo na le tar at na hrisel tok lo na in atlak buak ti hi chiang tel tela fake news lam te hian thup tlan ma se thup sen rual ani talo US Constitution article somni pangana manga president ani na tanga paithak ngai hia langai ani ta a article somni pangana ina soi chu president changlai a thiamo banemo hrisel lo na emo awanga na a tho that theilo chuan bantir theiani tuna hian Biden a hian America president meu ni turin na a zo lo ti chiang tuwa ni somli pariat vel office at chel nuwa po hian voite khat ma ama in press conference ala ko lo junia a press secretary Jen Psaki soidanin March thatopa voi khat chu chanchin bumi te ma chonin press conference ko atung ve ati ni chu drama khat chuan ma alak do piangin press conference nein chanchin bumi ten zalian takin thutin reng an so thina ba ya hi chuan atlin venga lawani hei ngot po hi na thok zui tura afit lo zia ti lang tu ani February ni sawni pariat khan putama chuan a party conference a thu tha tak ngai nom takin ba mi alovin minute som ko chunga soya Biden a chuan second kwa a soya tangin adanga ok than nga lanti chu wangin Biden ati tu tam tak chu ama vice president Kamala Harris in alo ti saktan der to ani foreign policy a hian Biden a hlo cham zia lang ngala drama policy a hlo tin ema wangin Israel le Arab ram thren kha ta chuan inrem na an siam thei to nia Biden a ero chuan chung chu bo choin inrem lo na chi a tu ngala Iran sarkar le Palestinian ho tlon lung oil atuma wangin Israel sarkar a thinjim to Saudi Arabia po chu ti bok henga wang hian Middle East rama Biden a hi a tuita lo ngal hle Israel a ti lung oilo chuan USA tilian tu le tiro pui tu judami pui nuai somria don lai omte khu an lung oilo chuan Biden a tan thil thalo tak ani ang mania kathu posa pothir ani lovin sang chala zoka huai o chua tu zoka kalo da pala mitam zok ngai dan trom puin pothira kha Biden an lovin tunlai Donald Trump a mi huai sen din mun lua tu zoka kan da thung don ani pothira alo omlo chu China ai nu lung hala Biden ala chu China Communist Party in suma leito Xi Jinping a uite vul anglek ani wangin doi o bak chua tura nei lo Myanmar a sipai nun rong lutuk te chuan mi pui thlan lal su chi sarkar na pai thla in na men lovin lal an shot leta a hei hian mi hoi sen Donald Trump a hi remna le muana siam tura khovel pumin amamo zia ati chiang kher mai UNO hi khovela inremna omtheina tura din ani wanga ngai san lo to ani china ma se UNO nem je chu Myanmar boina hian a ron hai lang ta Myanmar sipai ral thum nei velo zalena sual tu mi puite chilaya an ka chiama thi le hliam tam tak an omek lain UNO chu ngoi thlat mai nia enge anti China an hlo wangin eng sarkar man tong chuangam lo China in Myanmar sipai nun rong taka an chena chu a thlop tlat awangin remna siam turin UNO chu mimang te chan tu ni tlak lo ani zia chu bual pho taka hailan ani ta amai ro chu rin lo lama tangin France President Macron chuan Myanmar mi puite tlawang hawin aron tong chuak ta hlau mai Myanmar sipai ho tu ten hena he tual thana ra phlak hi ti top tu nen sel tua hun po tiama
chu hun tiam chunga buina an ti relo chuan engtin nge he France president Hun Sen hin hma alak zel don ti hi khovelin a thlir mek ani ni danga chuan United States of America hi an remna siam turin hma a hruai zat thina sarkar tam tak thramuan tu ani thina ma se mi chaklo Joe Biden an hnuaia USA chuan mong hlim tung bak ti thei an nei si lawa chu wangin ni tina khovela thil tleng te hian Donald Trump a lo kir le hun hi an ti nga hlel om zual hle ani President thanlaia vote ti ching penna nasa takle Secretary of State le Governor ten Democrat lama tanga thamna sum tam takan laka wanga tling lo tur jok Biden a an ti tlinna Georgia State a dan thar an pasa chuta chuan in thlarna damlo na wanga kal theilo tak hria chian sa te sipaya tang mundanga posting omte in thlannia polling booth a kal theilo te chau tan da ka vote thlak mail in ballot phal ania chu aila lom om le zual chu vote thlak tu reng damlo te point voter ID nei vek tur an ti ta ni hei hi keini rama chuan kan ti dan pa ngai ve mai ania ma se USA a chuan voter ID ngai loin mi thi to te chin a sang telin an vote tira Biden a vote in Trump a vote a khu ma chu dak alo thleng bel le ta te in ni thum ni thlini li thlengin an don bel chara ani na taka chuan bolot siam chop ani reng sia dan pa ngai zom ni se Democrat candidate Biden a tan tlin ngai na reng om lo Professor Toto a soidanin tuna tang chuan engtika ma Democrat an tling le to lowang ati hialani United States in Thana State Boise-nga mi Arizona State a vote ti chingpenna sajia kan sia thil mak tak mai chu he state a lawmaker senator le congressman te Republican sarkarna nima se an hnuaia election officer te le official te kha zungam derlova constitution danin state legislature ta din hmun ada song jok chungin state paruk Georgia Pennsylvania Wisconsin Michigan Arizona State Legislature te hi grand all party lalna vek ni siin an election thu nei tu te chu Democrat lamin thu nei nan hau veka adhu tokin vote an ti chingpen thei mai kha ni tlai kon huwa se bo nuwa se kongkhar angmai in thlan huwa an har chuak chau sia in thana vote ti chingpen ana sajia hria chuan huwa po en digle turin state legislature te thu pek chu heng state election thu nei tu officer te hian an hnial ngam tlat mai junia na mel nawa an in bei nuwa mani tlai kon hu fe khan Maricopa Biel County chunga chuan vote en dikna forensic audit nei turin an pass thei ta rama a hun line thataka en dik ni se Biden a kha diklo taka ti tlin chopani ti an mu chuakanga khang state paruk republic rorena state ni vek si atang khan Biden a kha pai thlak vek niin tun anga boina za khwa hi an pum pel dai to tur etiang thil han ngai tu hian Democrat ho corrupt zia le bumna tin reng an poi saklo zia hian ril ru ati nat em line Republican Senate te zeilo zia an puar mana chang po hrelawa an mutluk rei to lu tu ka wanga boina om ani zia han ngai tu hian ril ru an ti chaw ngoi mai ani tuna hian Maricopa County a ballot paper te kha uluk taka en dik tur ti an pass nu loka an hen en chian chuan le ballot paper ta chu en dik hlei thei lovin kholin an lo chan som vek mai junia vote en dik kha an hlau em a en dik main an lo ti che vek ani chu state danga audit turin thu pass thei po ni se heti tho tur hi niang in bung vel an hne so mai heti khop hian ke ni helaya tu ma hria tham lo na hmun a train kan lo vei ve em a atu party te thiam ro zeng e ti po hria ta har sata ni party pakhat chu rule anga fingin anoma party dang pakhat chu thu ro angin mani po in vena chang hrelovin an lo om mol ni le ringot mai junia entin nge chu tia soi thei min tia ni chuan state legislature ta chau hi state chunga dan siama dan om sa ti dang lam thei tu nia ma se heng saving state a court te khan an thu nei na ni hau lovin covid silen chuan lamin dan an lo siam chop ve ringota court lam hi dan siam tu ni lovin dan anga ro rel tu tur ani jok sia ti chuan dan siam tu anga in siam chopin mail in ballot kha adu piang tan an lo phal raya vote thlak turin voter ID angai lo an tia in thlan ni a zo nu ni thum thleng mail in ballot la don thei te an la ti le ta zel ani
chung election dan ti danglam te chu Biden atlin theina tur kong an damna hlir ani ti an hre phalo emani a hun lai a soi sena chang reng an hre kha in thlan zor to hnuwa a poi tur a poi zo vek hnuwa an har chuak chauh mai sia amang an thlak ti pialam ani then khat chuan tilituk deuh in min lo ngai mai thei keiro chuan tilituka ka in ngai lem lo an mani lama lo tang te hian tha an tina lutuk hi om ngai na min ti hre lo ematin ni an party mi pui thanem ngaia vote tu Donald Trump apo an ti leina tom lutuk lu dewani ma se heng state MLA te hi kandem zel don ani chuan an mani aya dem tur an la in thua tul mai Republican ho tu lok pui Mitt Romney te Mitch McConnell te ho hi Trump du saka hnekin an RMM a Democrat senator te nen an phiara mani loka Trump an impeach lai te khan mel ma te lama Republican senator pasai lai an han uire vel ani kha tin nge kil tin atanga do tu le pai thlak tum tu omna kara president ani to lo nu po atun thlenga bual phona po nei lowa Republican Party hoi tu ro pui ber le ro mi pui te thlir ber alani theile wana lal thu thlenga ro rel tu pe khi nga tur om lo phei se an omin om mai te se ti san dai tlak ani ma se chu tak chu bang lowa kan tong sai sak an ngai na chan ani bok si thakhat le achan ve Biden an official wa chung hian USA chu khovel sarkar jinga number 1 din muna train atla hiam roi mai European Union in ho tu ang point an ngai tamang lo Middle East Muslim ramte Israel ten an mun hiam ta viu maya communist saina avok lal len ta ngul mai eng lai po USA chu China hnuai kula kun ngai lo khani sia America politician corrupt berle China sum eiru hnem berin thu nei na han chan ta ka tang hian China hnuai a Biden a kha akun tatlat maya China ton lungoi chu a policy lian ber executive order a chu engom za te po kha China ton lungoi na hoi ani ta vek maya ti chuan America ramro pui chu Biden a administration hoi a chuan China saltang aloni ta awalung chiat thlak em ve o hei wang he amni China hnuai kun ve du lo American military army navy le air force ten Biden an hnuai an kun tlat du lowa an president tan po an pom du lo tlat le president ni ve si White House po luangam lo nge a luang man lo nge an phal sak lo jok ala thing thapa zan lama thim tlat mai thina US president anti ro puina ber pakhat military and call air force 1 thlo theina ro puila chu Biden an la chantir phal lo lain tramatan chuan adu hun an man tir zel zok emani a heti wang hi emni US president a piang in armed force chunga thunei tulu ber commander in chief an lu thing kha alu phavelo tlat mai civil administration lama la ama voting tu mi ho sa chung chuang big tech howin an oplata foreign ram president le an prime minister te chu Kamala Harris ina beto zok thina Kamala ila chu foreign policy lam ami kamak shelo zir chop nga ani wanga crash course nei mek soi ani veinen che chonga te vai dor an soi ang mai anita ti chuan Biden a chu an soi fo thin angin fake White House a chengin fake Oval Office an ha thokin sipai walte chi bai bu na la dong phak lovin fake Air Force 1 office fake Air Force 1 a chuang ve thina ni dang chu ni se America sarkar huwa zong taka Myanmar sipai thu nei na an chu saka rong taka mi pui an ka hlum zoi lai poin China ina support lata wangin Biden a chuang sang chala ang main doi o ba ka chuangam lowa chu wangin America chu kovel muana le zelena vonghim tu global police din munchel phaluin angoi chip cham tamaya chan lo khana train France president Hoisen Macron an thian chan thi ngam mi Hoisen din munloin Burma sipai ho tu pa chu aron ma chon chan ta ani heti em hian kovel hian Donald Trump amamo tamai hi kan tun lai thil thleng hian aron ti chiang ta tel ani hi pathian mi ruat te kong la hi thuthung hluia tang toina har sa o varzel mai boxia tramatana tong trai pu te po kan chaw zo ta hial lo mo kan thiam ome ha chol du chu lo ha chol ri ro ma selal pana mi thlan chua to te hi a thla hlam tak ngai lowa a choi kang lo ngai hek lo kan tong trai na te chang tu lalpa aron chet chu hun hi
beisin ha chol chungin lerpa in ngatla tang u o le view aten hen angen na han je vele lo kang o kan channel mila subscribe sak lo te kha milo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chewa subscribe ti kha in hmen huwa notification bell ka hmet le in ola in da do nia